Salot. Ik mau lau manula tāpua. Haua whaka koloa koe. Mea hau eiki. Ala awei he tonga katoa pēo e siasi. Mau whanonga mai he la o e toi. Wak sāmi we la. A koe talanoa ki he tui. Neo nei kai makoi o whilanga lo. He koe a whiona e tui. A mau o hawale ko tō be. Ke whalwhala ka sāmi wela. Paniange hanau tui. Koe tui tene whahawhia e whanua. Koe tui tene whahawhia tō tangata. Koe tui tene whakahawhia tonga. Ia whawhetai ho maulau maari e. Na iai bea ngahi vai o he hātu i. Kai ki aha te ki ai he koe tangata pe. Au mahino pe ia ko ho teu he haere mai ho tu i. Ai tu i o ngahi tu i. Pea moe eiki o ngahi eiki. Kono hua wha ko sisu kalaisi. Ko ia e uru o e siasi. Palo e mautui. Talpe me kamataanga o e whaunga ko e siasi. Ko e lawaini e senturi he ot frente. Hange e pe ko e o wau o e hoa ko e. Ai haa elea e tupo. Ke whakanofo ai tangata e ki Palestini. O e siasu e siriana tawatai nao tonga. A mau whamalo ai ki a whiona. Ko whee ko a hato e whanua. Ko whee ko a hato e wheitu i mamani. E ha erea e tui. Ke whakanofo ai tangata e ki Palestini. Ko tonga be. Ko tonga be. Ea kui kai ke mau afungi ai. Pe mau hala ai. Pene o manawasi a mamani. He waofi o e whekau aki ko ia. He whawhetai paerea pe tupo. He tau ki he tau. He whakanofo ai Palestini o e siasi. Alo eiki. Ta koe tāno e mo wia, koe kai koe tāno ki hato e taha. Koe tāno be ki he tui. Ea teu ai mea kotoa be. Koe teu ki he tui o ngai tui. Bea e meito maula maari e. O ia koe whainga maari e koe ni. Haere e tupo, whai lot senturi o lotu. Tahine e kuini na naspau. Tahine pinsesi salote mafre pilore tuita. E tama pinis kalauni tupo toa urkala. Kamas naita kala. Wosi mai. Ai fonwa. E whapapa ki ho lotu. Me aine e pare mi amo e tonga ko toa pe. E whalota lahi. Ko mau o toa ko e tui a ngahi tui. Ko mea pe i au tala he tangata mo e whiwhine. O whaafofa no tau kup kere kere. Tala ki tonga. Tui a si hoa. Pea mau whawhetai ai. Haere e koe e kātoa ngani. Tuke mau meite ai, mā whana ai, loto lahi ai, mā uiwi ai. Whiona tō taha pēa langangi pēa moenge ia.
Wafa beho alo, sisu Christ kakau mau famaui. Amen. Okmaoni ashoba sabaut kedua langit kedua mamane kota kedua beya tapi fare fomanat raksen tu de lo tu tong tabar yo afio king tu bawon ko tu yo tong Makudi nanaspau tabo princess salah de mafleo pile tuita tab ke binis klauni tu bodo ulkalal taine princess is naita kala tua tab ke lord fanoa lord tuita kama haweg no pera na fio kama ha matabure tabge kau takilotu ulava mi ngahi fono muri ngahi conference kau mea osiasi tabge palemia kama kau minister kabnedi tabge skedailah konferensi Lord tangi obanu nuka makau telasit kama kau fafong dobe kau five kau fafong kai
Mo conference kakato o tau te fuai sayone ahon. Tara mo kapui e whakato e whatungia ko whamdala whatau e paestene o sesi ke tau wha conference wafe o fulmatolu ke wafe o fulmafa. Ko to mua whaiatu e whamalo whaiatu au pe moe skeitai lahi ke conference kakato ke o mouto e whrala mai ke hoko atu e whatungiani. Tu ke whai tō mua atu e talamanua e conference ba moe siasi e amana ke au sia anongo fulmani e matau e whakalako i whiolere e a Fiona King Tupowono ko e tui o tonga e talasit lahi o siasi we silena tawatai na tonga o whake monu ai pe pure a Fiona ki tonga kai uma e tataki o kwhai ke whanuani mohono ka kai pe lawe e lotu pe moe siasi. Ko tau whakonwhenis wafe wa tolu wafe wa wha. Ko tau lelei ki ngahi whatongia ko tau bea siasi. O kakato, i asenita e konwhenis ka katoa e whamatala ngāwe ko tau bea siasi. He tau ko tau whanonga ia. Ko o tua bea ne whai ho tau tataki. Mo whakai ai tau ngahi whie mau. Ke tau whatu hono whuka. Ke tau mababa mo maalari. Hei kuna kone whai maa ki tau tolu, mo tau hiloto tau whai, e conference eni hono te au. Conference eni hono te au, hono pulei whakakonference, hono pulei whakakonis tu tone, ai sias weisirana tawa daina o tonga, peo tau whawhitai ai. Ko tau whanua mai me kawenga ko huhui mo whakatawa daina, Pego whamalo ke siasi halawhronga e kawengani, i he tau ko tau si tua ke ai. Ko e ka kai ki tau tolu, ko huhui, mo whakatawa daina. Ko ngau e whakalau maria e siasi. Ko kawenga wha konferenis, ki wafe ua wha, ki wafe ua ni ma, ko e whakalota whou. Ko e whakalota whou, ke to e whakawhou e ngahi mea o e loto, He o tau tui ke loto pūre ki he mo ui, pūre ki he ne whai mo oni, mo ne whai ofa, mo whakauri ai mo ui he hala o hoi fua ki ai o tua. Ko e mea fua ke whakaloto whaou, ko e au si ai he siasi e ngahi loto, o tau hiwa aki himi whange au hoful mawa. Ko e whakaloto whaou ke tau loto maa, ki tau maa ai loto ko lanu mo fufulu i hoda tata. Ko loto whaonga maa mo tariangi, ko loto whao goma mo tui big tai, ko loto whanu ofa, ha loto whamanaki mo whakatotoa. Ko tumtumo e tau hiwa, e sisu, omia e koloa, ai loto fufu ou, ko loto hauhawa, ko imisio ou. Ko lau katoa e tohi tapu ke senturi ua o i lotu. O whatua te tohi whakawhenga i whaou o kamata i he mahina ko siulai ki ti sema ai proklama lau tohi tapu mo e whakaamu ke kau kotoa e kau esi na he tau i ua ka hoko mai i he whanonga mo i lau tohi tapu. Ko taha bēni e ngahi mea mahu inga ke whaia ke tau whakaloto whaou mo whakawhitai ke senturi ua i lotu. Ko e lau kakato, pe lau kotoa, e he ue sirena ai tohi tapu. Ko e kau lot whihui. O kei tūpe amanaki ke lawa ki wafe wano, o liwa e tokolahi o e kau lot whanongo, mi he pesete ono noa ke pesete whanoa. Pe hike e tokolahi o e kau lot whihui, mi he pesete whanoa ke pesete ono noa. Ko tau whakamoni eni, ke mo ui whakalau maria e siasi, he tau e uange au. Ko tokolahi ange, mo e kau ange, e kakai au tui, kia sisu kalaisi, o te tau i he whanua, pe mo siasi. Ko amanaki ke pesete ono noa, e kau lot whihui. Pe ko tau wau eni, i he tau ni ke pesete ni matolu, e tohi kakai ai konferensi, malo e ngāwe.
Ko e whenga pe mai ako whakalot kalafi, me kuris ko siya tō dai, ke longa mo ui ai konseniso e siya si, ke alfa taha pe ai lau wholofola moitui, pe mo e whahino hino te tonu o e tau toka atirine. Ko tokolahi o e siya si. E konfenis ko niu tau tupu a ke toko fitunga au tupu, mi hi wafe ua tolu ke wafe ua wha. Neonga ko tau e hongo fulu ki muini au ke aspea i mis o e holo whakalukfua ai tokolahi o e siasi. Ko iwi mo e mawhai tauhi o e siasi. O hulu e mawhai fuaki o e siasi e ngahi tau ki muini. Ko e whakato e misnare e siasi wafe ua tolu na whiunga mo e panga e 1 miliona. Ko hiki a ake pese te hiwa po neono me tau ki moa. O malohi a iwi fuaki o e siasi pe ko whamalo ati kau we siriana katoa pe he fuaki ko hi ko tau ngawe. Ko e langa whalakalaka. O to e fuaki pe he kakai o e siasi e panga e 1 miliona i he tau ko si ki langa whalakalaka. Pa i he tu ki he tau ni ko e whika ta tau pe. O kuleiang e mo whiunga nge ngahi langa whalakalaka o whiunga mo tau e aho me whiriuri ake ea. Pe tau whia pe e kia e pare tua ke ngahi whakalako ni ko e malui whakaloto siasi o e tau ngahi koloa. O whakamaman lahi ai siasu e surena. Ko tau e ne whango fula e wahe whanua i New Zealand. Pe ko mei tau whango fula e wahe whanua i Amerika. Ko Australia me pao ko tau toi kamata whou. Kau kei whai bea whenga ke whakanofu lei ai lotu i muri. E whakautua tu ai bea ke tokolahianga e kau e surena i muri. Ko tau tahi lotu eni ki Hamoa, ki Suva i Fish, mo lomoloma i Sawana, ki Siabani, ki Ueres, pe kau ka Amerika mo Australia mo New Zealand. Pe ngahi whanua ta tau e ngahi kāinga Wesirana tokolahi au pito o whemau ke tau wha o fuai. He ku tau toto kotoa ia sisu mo e Wesirana. O ko whakaam ke whakamohenga who'o ai lot Wesirana ka kai tonga i tongani pe mumuri. Pe ke tau whakamaman lah. Pe lalanga ha whala ho tau kāinga Wesirana ke tau hao kotoa pe ki ai mo loto whare taha pe i he malu ho tau Wesirana mo tau tonga. Ko e whala koe ni e kau kotoa ki ai Methodist pe mo e Wesirana katoa. Ko e conference ho tau tolu. O popo katoa mai ngahi wahi whanua ke whakahokore wai ngāue ke whakatau tolu e tau conference. O tau omana ke mau kotoa e mau katoa e ni whakataha me ngahi whalelei ko kamatana whotutu ke konistu tona e siasi ke whenabas me ngahi liu e hako pe ke kamata hi hiripea e conference e wahi wano ke whakailonga ia i pea e kamata o senduri hoto tolu o i lotu i tongani ia whotunga who'o ki whamaro ko whamaro ke toa mawhi he tataki me whakamawhana ia i siasi he tau wha conference koini. Tau tau tuku e kolo ria kia teia, ok me ai ho tau uhinga mo tau whadungia. Kamalo atu om awhiwhio he pou me whatau lama e siasi. Neonga ungia e ngahi wholofora au whai e ke wharerea me whanua. Kau whanonga tokanga i be kia e siasi, ke mui whataha, me ngahi whatokanga, o whai ke he pureanga pe mo whanua. O whamalo lahi ke talasa. Ki kau talasi lahi me hoek, mata bure me kau e siriana katoa be he pou, me whaiwirenga e tauhi o siasi, e ngahi whatongia katoa be ki he lotu pe whanua be mo family. Ka malo ke skei tai lahi me kau whaifukau katoa be, e ngahi wahi whanua, me ngahi potu ngawe. Malo e ngawe, ke whamaoni, koe ka kai ki tau tolu ko whakatoa tauataina, ke tui o tua, mo whai hono whirangalo, i he siasi. Wakasi ko whia malo, i o kua ka maa ki family, e tauhi au, ke lawa whai e whatungia e conference, i e tau koeni. Pe kati ki nau tolu ko tobe, ko popo mai, pe ofa mai, mo lotu mai, ma e siasi, pe au lawe ai. Malo, pe malo au pito. O tu au whatu, te vida havea, ke president o siasi.
Whamatala whakatau ia na whahoko pe e Palestini o e siasi. Whawhekau toke tā te vita kua ia havea. Ante mata taki pea e whaihiwa ko taulama alea motua. Moi kau hiwa ko motua. Ke kau a mamani kotoa pea. Samoa ki whaat e ola e palot. Pa konferensyon o te au, se asupisi ki anau. Awhio. Nai whiri, ki Palestenia, whawhikau toki tā, te vita koloa ia hawea. E nai whiri, ki sikari talai. Lai. O whawhikau, whawhireti, ki son, ati ola. O koutou e whaiatai pē kore, ma whio, ia wheitau lalo mua, a whio anu. Ke whanofo ki naua, hange koutou whahalo i siasi, malo. Koe tama Pilinisi Kalauni, aia koe tama ko Pilinisi Topautoa Ulkalala, Whakahoko koia o e Fili, o e Palestini, me he konfelinisi kakato. Koe whaiwhikau, ta Right Honourable Dr. David Takolo ia habea, koe tōru neo whanofo manima. Ko ene awhio, koe tui o tonga, aia o ko tōlu tui, whai ahono whakakahoa, e he
tamatu i o tonga pea mo e wheketa ai tangata i Palestini pea mo ene awhia aia koe pulu hapai maia e vai whekau toke tahine li tari ai niu mei tolu ke ene awhio whakataha pea mo e amana ki koe ni ke hoko atu ki he tangata iki tangata iki skeritari o e siasi ko e sekretaria o e konferenisi whakakoloa me he ene awhio koe tu i o tonga ke whaiwhekau Alfileti Dixoni Atiola ko e himi mo i tohi tapo ko e mea ngāue tataki a ke ai whatongia ke tau whakakonferenisi ko e ni. Aia ko e owa o Mamaloni. I he konferenisi hono te au ai siasi Wesleyana tawataina o Tonga. Amanak foki ki he tau wholofola a ene awhio. Awhio ko whakadai whamalo mai konferenisi kakato whakakato e whatongia ke toi whakangofua ke hoko atu e whai whatongia e Palestine o siasi na mo skei tai lahi. Oko ke i tūpā mo whokawa ke tauhi e koni student e siasi whatatau ke wholofora e o tua pia mohono whinangaro. Ke tauhi e kakai o i siasi ke nau mau ui pia ke nau mau lahi au pita. Awhio tau ange mua koloa o i konferensi kakato. Koe whakatapu e kua whaki ka kou kore ke uhu whangai. Ko whakawhetai he tau kau whakataha he whiawhi whakahistoria koe konferenisi hono te au pia moe whakanofo e Palestini na whiri he kakai e siasi. Ko whiawhia ke wakai atu ki he tokolahi o tau kāinga lotu me he o tumuri pia pehe pe foki. Ai tau mai e ngai wholau e wai whonua. Wa o sia e taimi o toi momoko ange a tangata. Ange pe ia o tau i muri. Ka koe whiawhia mo e whakawhetai he o tua i he whakatahaanga o tau iai mo whiloaki mo ui i he centurio e konferenisi. E toe pe e tau e ua, e tau wau ki he centurio e ua o e lotu. Ko ia, tau hilerei, tau lotu mo ngā ue, whakaloto fo o, ke tau toe whiloaki i he uafe, uano. Ko whātke ki mo tolu kātoa. O me hake tau whai ai lotu, mai ene a whio. Tau hiu e tolungi au hiwanga o fulu. E tua maafi poto pe au niu, tuio universi, hau be ngai hau. E hova, mea mai e mau punou, ke tari e mau lotu, o malui atu pou.
mau e furibe, toko kene mono ia hoko ahabe. Fili ke mo vete pe to ko na to ni ke liu ke vare pe Aige foroa ange moanga tau whitoku hakloa tau hi ho mau hau Eshova mea mai e mau punou ke tali e mau loto o malui atu bou Aibo tapuge afio ai tua mafi tapuge afio ai hawatong tupo won tapuge ne kuini ana spau kuine taloni tapu ya Princess Salot mafile pilore tweet tapu ge Princess Hoko tu bodo algalal tapu ge Princess Sinaida Kala tu ah tapu ge alai Palestini ya kokore ke ufanga i fatap kakato tanga tayo fagitua fagi famalo o kau whakataha mo a whio hiki ho maure o pe me whakawhitai ki o tua mafi tu mua ke whia e konferenisi whakalago hua lele ai a whiona pe ki ho whare
Toi haelea e konferenisi whakahistoria koe. Tau te au e konferenisi. Sia sue siliana tawatai na tonga. Talu mea kun salot tu pau tolu. Tau whahau tu pau wha. Siaus tu pau nima. A Fiona eni, tu pau ono. O kei ngā ngatu. Pea manong pe Allah. Ai tau hilot a moe ofo. Pea mui mo ofa ki ai, sia sua siliana tau atai na tonga. Wao senduri, ho afio kei tau muabe. Ia mo whawheta ilahi ai ki atua mawhi. Pōnu ata e whawamalo, o te hounga ki he wholofola kua tō. Lawa mhono whanofo e Lake Palestini, ka mai skalta ilahi siasi. Whawheta, whamalo ai konferensi. Hei koe wholofola ku e fia konferensi kakato, i he whiloaki, me kāinga me he ngai waiwhonua me muri, ka mā waiwhonua me tongani. Whakawhiwhia, whiloaki, whiwhia, pia moe whiloaki pia mo ki nautoli i tongani. Whoki mai ki api, vai e whiloaki. O mui at behetanga taik Palestini whakahau atu mau ofa, i o awhio. I loto mawhana, i loto whiwhia, i mau hanga atu me loto hanga marie. Ke tari a tō wholofola malanga o i senturi konferenisi. Patawangi o tō mawhi, ne kei whai tāpu i kina i bea a Fiona, me whare o hamo he ofo. I he loto whakapapa moni, lewelea vai whakahohara o te tau atu. Tau hoko atu ki e whakahoko e o wau mamawha e kōminani te. Tau hiwa he whangea wonongo fulu, tau hiwa ke whaitu owa mai. Tau kau ke whamalo ia tamai alo lau mari e, kau e ka kai o rangina, kau mo mamani furipe.
vinani te moe o tua ke tau lot. Ke tua mafi a Fiona kuto kia e lot kuto pe. Pe tokai mananga ke ngai hori kuto pe a mauloto. Pe a wikai ha mea e tahe fufunak mea Fiona. Ai ke maa e ngai whakaukau o mauloto a iwi lau maare maanio ni. Kai hau e mau ofa ke a Fiona. Ke tau e mau whakalang langi. O huafa maanio ni. Ia sisu klaisi ko mau egi. Amen. Ko forfora, ko speri, ito he sione, on fulmani ma e vahe, te ulau atu, e vese e varu ki moa. Ko au, ko e vaine monia, pe ko tamai, ko e tauhinga ue ia. Ilonga hawa ai a te au kai fua, o kune motuhia. Ilonga hawa au ku fua, o kune auhania ke asiri ene fua. Ko mou tafe sino i vai eni ki mou tolu, ko mea i herea ku fai ki a te ki mou tolu. Ai ke mou nofo mao i a te au, mo au i a te ki mou tolu. Hange o kui kai ke whaafua ai waa i a te ia pe, o ka pau e kai nofo mao i he vai ne. Pe he whoki, e kai te moulawa e ki mou tolu, o ka pau, e kai te mou nofo mao i a te au. Ko au pe koe vai ne, ko ki mou tolu koe ngahi waa. Koe au nofo mao i a te au, mo au i a te ia, o ku fua lahi ai tokotaha ko ia. E ka māwa e moau, o i kai te mou whaafai ha mea. Ai hataha ne i kai nofu mao i a te au, ne ri aki atuia, hange e koe wa ana. Ia ni mai, ia ku nau tānaki ai ngahi mea pehe, o laku ki he awhi, pia aku vela. Ka pau te mou nofu mao i a te au. Ka pau e nofu mao i ngā hire a i a te ki mou tolu. E ni ako pika haia te mou loto ki ai. Mou kore. Pia e whai ki a te ki mou tolu. Ko mea ko ia ko whakalangi langi i ai ai ku tamai. Ko uhi ke iku ki ho mou fualahi. Mou mātua ki hoko. Koe kau ako a ako. Amen. Si kainga. Koe mo ui whakaristiane ae o ku ui ki tau toru ki ai. Koe mo ui a Christ. Kone huhu i mehe angahara. O whaiho tau whakatāpui tūnga i a te ia. Koe moi koe au tau hū ki ai i hono whakahū ki tau tolu ki he komnani te whou. Ai au ku hoko ai ho tau eiko sisu kraisi ko ho tau fotu aki. Ai e nane whakamooni ki ai a ki hono taa o nā ke hoko o tuuloa ke tae ngata. Koe kongai taha e komnani ten koe tala ofa ai o tua o whakakakato e ia te tau tolu ai mea katoa pē. Nā ne whakaha ia sisu kraisi ko e taki mua. Mo whakau o e tau tui. Pau kei tūla hoko ai ne tau wha. Ia ko tau ilo pau ai ne lelei ko ia. Mo whakamo ni. Ai ne keresi i he tau mo ui. Me he aho. Ki he aho. E kongai taha tau tuu mo whakapapau. E kai te tau toe mo ui. Whakangata maa tau toru pē. Ka te tau mo ui maana. Ai nai o whai ki tau toru. O whaki e a maa tau toru. Pea ui ki tau toru ke tauhiki ai. Kai whakakakato ai.
ai ngahi kawenga ko toa pe o ene haere mai. O tau whakafo wai, e tau tukupa o whakapapau, whakatapui ki tau tolu, o whakatewhito, ki e tau unu ki e tepire ai e ki. Ka e ahoni o tau whakatewhua whakata. O hange tofu koia na e whakatewhua ai imua e tau ngahi mātua. Ki tau whai mo e loto fie fia, mo whakamāto ato e tau whakafo e kovinani te, na e whakamau aki ki tau tolu. Mo eni o whakamau ki tau tolu ki he o tua. Koia e whunga e tau manatu ki ngahi alo ofa ai o tua. Pea mo e whakatoa merie o ene ui. Ki tau sivi mua ki tau tolu i he māma hono lau maari e. O tau ilo e mea na tau vai ai. Mo ia na tau tono no wai i he tau tui. Pea mo e uhinga e kovnani teni. Ki te ki tau tolu. Ki tau to e whafo ou. E tau whaki ki tau tolu ki he o tua. Ko lotu whakangei o e o tua. Ko rea tu ke tau mui pe. Ko lotu whetari a ki eni. O whakatatau ki he mea o wha e he polokalama. Ke tau lotu. Tau hanga hake mua ki he tamai. E tua e o wha. Ai nei whakatupu ki tau toru. Ai nei awhio tau hi mo puke ki tau tolu aki e ne ofa tae ngata. Pe omi kia te ki tau tolu ai māma o i lo i hono langi ia. I he whawhonga o Sisu Kraisi. Ki tau whakalangi mua i he kresa tau e ko Sisu Kraisi. Ai a neongo nai mahu tawhea. Kana e hoko masiva ko ui ko tau tolu. Ai ne alu whanau whai le rei mo maranga ia hongo le rei oi puranga. Ai ne tarango fua o au ki he mate io. Ai mate i he korosi. Ai ne pekia mo mo ui o tai ngata. Ai ne whawai matapao he vani ki he kau tui ko toa pe. Ai au awhio mihi toku tō matau o tua i he langi ia o e tamai. Tau whiawhia mua he whio hio lau maari e maonio ni. Ai e koe mo uianga, koe mauanga o e mo ui. Iau tupu ai ho tau whanau i ki he whamiri o tua. Pe tau hoko ke ngahi kupu o e sino Kraisi. Ko ene whakamoni o whakatonu hia e ki tau tolu. Ko hono poto ku akone kina ki tau tolu. Ko hono iwi o ku whakakaukaua ki tau tolu. E au ku ke tatari ai pe. Ke whai o mahulu atu i he mea kotoa pe. Te mau tangi mo tau tapa ki ai. Koe lotu whawhetai. O mea ki o lunga ke tau whawhetai ki o tau o tua. I e lo lahi o ene ngahi alo ofa. Ke tau lotu. E o tua koe mau tamai. Koe matawai o ele rei ko toa pe. Ko ke alo ofa a whei tau lalo ke te mau tolu. O kai ngata pe he tau pe koe na ko alu atu. Ka e ngahi tau kotoa pe o e mau mo ui. Koa te mau whawhitai ho alu ofa au ngongo fua. Ko whawhono anki ho mau ngahi aho. E mau tu tai he tai mini. Mo e wheitu uni. Ko ke omi mo e uhinga, pe ke whanofo, ki mau tolu i he mamani o whanu i ho langi. Ko ke whakawhia maria i ki mau tolu, aki o mau ngahi kāinga ofi, mo ngahi kaumea,
Pea kua whai ho mau tau hea he nima mo e tokanga a ho mau kaunga whanonga. Ko ke tūke i ho mau loto ke mau viviri atu ke awhiona. Whataha mo o whaki mai ho o merino ko ke huhu i ki mau tolu. Pea ui ki mau tolu ki haui maa o lunga i a Christ Jesu. Ko ke omi ki mau tolu. Ha whainga maari e whiohi o lau maari e. Pea mo e whakamooni o siasi. Ko ke hoka mai koe māma i lotolotonga e whakapouri. Pea i he mamahi mo e ahi. Ko ke hoka koe makatu mālohi. Pea i he mau ngāhi fia. Ko ke hoka koe koto whakatu ameri e hounga. Ko ke mana tua pe ki mau tolu i he mau whakangalo i. Ai a Fiona. O ke taupiri mai he mau hola mea te koe. Pea ke whakawhitau laki mai mo e whakamore he mau situ a mea te koe. Pea i ho kātak fuoloa mo e mohu o ho keresina. Mo toro ku whainga mahari e ke tūrutui. O kata ka tūrutui ko toi ngā mo mea peo mo ngā sea. Ke tau vete tau ngāhi angahara. Ke tau taktaha sivi mua ki tau tolu he ao o tua. Ke tau vete whamato ato e tau ngāhi angahara. O whai toka ngai ho tau loto. Te ria na tau kākā i ki tau tolu. O tau toa whangai mehe ene a fio. Ke tau lotu. E o tua koe mau tamai. Ko ke whatu ha whaunga o e mo ui ma mau tolu. Iho alo o whanga. Mau vete at mo loto whakato mala mo on. Ai mau tōto ohi ke ako mea te ia. Ai mau whakatopi koi ke mui ke te ia. Ko ke whorofora mai o ui, ka kua i kai te mau whakaungo atu. Ko ma wha mai honi maa kia te mau tolu, o whou i o mau kaunga whanonga, ka ko mau whakatare i pē. Ko lahi e mau mau tāpua ki, kai si e mau whakawhetai, pia ko i kai te mau kei tāu, mo o wha. Oku i kai ke diriu. Ka more i ki mau tolu. Oku mau tau tapa atu i he masive siva o e mau fotu i ho ao. E moko te ilo mo sio kita o e mau ngāhi lotu. A e mau whakatae kuha. Mo e mau siaki a e whiohi. Mo e ngāhi maunga keresi. Ai mau malua loi, ai mau loto pe ke oua, te mau ilo aho ngahi whaunga. O more i ki mau tolu iha mau i noa aho mau taimi, pe ko ha mau ngau e hara ki ko mau ngahi tufakanga. O more i ki mau tolu i kai ke mau loto ke i kuna e kovi ake arerei. Ai mau horomui me he korosi. More i ki mau tolu i e tai i e mau whakahoko ofa. Ke a ua tu ko uhi ko ki mau tolu. Ia ko mau tokanga whamama pe ki e ngahi whihala ki. Mo e ngahi mamahi na e kai kautonu ki a te ki mau tolu. More i ki mau tolu he mau pipiki, ki ngāhi mea o ku wahe i ki mau tolu, mei he kakai ke he,
Pea mo mau whakatupu whaingata o e mau nonofo whakataha. Pea i kai ke mau tokanga ki e mau ngahi tūtū ni kua i kai ke whakapoto-poto. Mo e mau wawe ki he tari whakaharaya i hakakai. Pea ko a mau tō ohi i he tari oha kore whakamore-more. Ka pau ko te ki ai ke mau kamata hafuaki. Ka pau ko mau tauhi o mau loto ha loto mamahi ki hataha. Ka pau ko te ki ai ke mau whai ha whakarerei. Ka pau ko mau whai wawe ki ha tautea o e kau whai hala. Ka mau whai tuai ki he whai o e whakamore-more. Ke tau taha vete whakalongolongo. O whai tau kore whakamore-more ki he otua. Ke tau lotu whakataha. Aro ofa mai ke te au e otua. Ange koe mohu a o whangongo fua. I o whate tau ke lahi o ngai whai manawa o wha. I tō ai ku ngahi mamau lao. Mātu au whamaa e ku ngahi whai kovi. Ku whamaa au me e ku ngahara. Ka tuku haloto maa e o tua. Whakoa ke lau maari e te tonu i a te kita. O mea hake. Reaksione vahe uraki. Ves ni maki hongo fulu. Ko e nia e whikau nā mō whanonga me a te ia. O tala kia te ki mō tolu a eni. Koe otua koe mama. Pea koe kai hamo mo i whakapouri e ene a whio. Ka pau tau peheu tau whiohi moia. Ka tau fou i he pouri. Tau tau loi. Pea koe kai te tau whai ai mo ni. Ka pau tau fou i he mama. Pea tau whiohi. Ai taha, mo e taha. Pea koe tā o sisu. Kono alo kune whamaa ki tau tolu. Mei he anga hara ko toa pē. Ka pau tau peheu kui kai ha tau anga hara. Tā ku kāka i a ki tau tolu. Pea kui kai a te ki tau tolu ai mo ni. Ka pau tau vete tau ngāhi anga hara. Ko ne anga whakamon tara au wha. Ko ne anga whai totonu. O kuna kau ke na whakamore e tau ngāhi anga hara. Pea ke ne whakamaa ki tau tolu. Me he whai hala furipe. Pau o tau pehe ko i kai te tau whai anghara. Tau pehe o tau pehe ko i loi a ene a whio. Pea ko i kai a te tau tolu a ene whorofora. Amen. Tolu mea au hiwa whurmaa walu. O iau he o whae o tua une whukapu iau. Alu i mui be mua. Tō he mama tō matau. Sisu o ku hau o ngau hi ai toko toanga.
sisu o kulea mai ko hai ala o fia. Danit e kai tene tai to kanga pe ngalo ne tamasi fai tau fuakawa pio tau o tua. Pea koen si kai ngā whaanga, ki tau unu nā tu mua mai lota whakapau, o fai tau fuakawa ki tau o tua, pe tau ai ai hamonga o Christ ki tau tolu. Pe koe ai hamonga koen ki tau tolu o kuhinga ia, ko tau mātua ki lota whiemari e ki ne whanof ki tau tolu, ki he potu ki tau iai, mo ngau e ki tau whai, te koe ato ko taha pe o ki ai, ko tau whakatua mari e. O kulahe ngā ue, a Christ ke whai, o whaingofua en me whaingata en ko ni hok lang ia, ko ni hok lumai, ko ni hok hoa, mo tau manako whainatula, mo tau tokanga, te koe ni he whakatoa whipaki mo tau loto. Ihe ni e whakatoa whakawhi mari e kia Christ mok tau tolu. Ka ihe ni e kai hoa mo whinangalo Christ tu kehe o ka pau te tau whakasi ka kai ki tau tolu. Ka ko iwi ke whaia ke ngahi mea ko tō ko ni o pau ke omi ia Christ o kune whai ho tau whakaukawa. Ko ia ke tau whaia e whakawa e o tua moha tau tolu. Tau whakamaha mua ho tau lo tō ki he o tua. Pe tau whaia e tūtu oni he whunga o hono iwi ke oa nā tau tō e holomui. Pe whunga e tau teu ki ai. Tau whailea he taimini e tau tukulolo kakato ki a te ia. I loto whalalam oni ki ene keresi. Moene ngahi tala o wha. Mo tau tūlu tu hifo ki laro. O ka pau whainga mahari e. E ko tua ko te mai tangat. Ai ko ke ui ki mau tolu si Jesu Christ ke mau kau ngā ina si fuakawa mohu alo fan. O mau hai ki mau tolu mo fia e hamonga o e talango fua. Peke mau kau tuonga he mau ofi ki a Fiona. O bibilia ke ilo i ho whinangaro hawa. O ki kai ke mau kei o mau tolu ka o e Fiona. Ke tau kulea whakataha. O ki kai te kei o kuau. Kau boleh siapa tona me, tua pun pinang jai, tua pada boya, kau jai, tumai hamil ke upai, tumai ke usia semari, tumai hamau ke upai maaf, tukupiau wana upai me, kau ikoi, hada ke kau ikoi, katoa bilalo kau ikoi. Ke fono ke mau, ke mau mea mtote, peka ke mau mea. O kolo vai ke mea mtote ki koe, o whai ke ka. Pea koe ni, e o tua fono ke rāng ia, koe te mai alo me rā mai ke mau koni, o koe, pea o wau, o ke mai ki, te poki e mai. Amen. Dua geloga
mua homo ngahi loto. Kita au whakawhitai mua ki ei kotau otua. O tau mototonu pe kotau whatungia totonu ke whai. Ke mau whai ai whawhitai ki ati koi he pot kotoa be, mo taim kotoa be, ki awhi ona e i tamai top tapu, mafi, koe o tua tai ngata. Koe au mau kau kata kau alo, katoa e whai ngau te wani, o whakahang, whakalang na i o populang rakia, o whai e o ki whakatai. Mautoni, Amen. Mumeivo. Ai koe lolo tongani o ko teu ai nau ki he sakala meniti o mohe ai eiki ai o wau tapu o ko hoko atu ki ai e polokalama o e hufi o e konfelenisi hono te au siasi wesiri ana tau taina o tonga helia ai lau o e komina ni te mo e otua ko e loto whakangengei o e otua koe loto whakawhetai, koe vete angahala, koe fuakawa. Pea koe ngahi nau katoa koe ni, e hiki ai taumawha e omohe ai eiki, ki he ena a whiwhio, kai umawhua ki ai whare o tupo, pea hoko mai. Konga mau inga o e kopina ni te mau tua, koe tau whai, ai tala ofa nā ne whai, ke tau Inas kotoa be i hono sino, pea mono tata. E rua mafi ka mau tamai o ki he wani. I wanga o whaonga fuana ka whaa ko arbeta ko si Isu Klais, ke kāta kai pe kia e kolosi mo mau hui. Ai ane au tātua tahai, ai ane au whio ka whilau maungo ngau pita moha hawa, ko i hifu whalelei, koe te tong whionga ke ngahi hala maman ko tobe. Pirane whatua whamanatu e pekia maongonga ko ia. Pirane whakau ene kosperi maano ni. Ke mau whai mau ai be. Ai whamanatu ko ia. Wau kene toi haere mai. Ko ia te mai alo ofa mau kore ke whinalo mai ke mau tolu. Pe mau ai meane ai koe maamu waine. Ange koe tūtune o alo ko Isu Klaisi. Ke whamanatu a ke mama mo pekia. O whake mau wai hono sino, mono tātā lang ia. Ai nea whio, na toa maa e pō no lawa ki I, me hiri ne whaftai ana ne pakpako ne atu ki ne kawako ne mea, ko sino e ne ai ako whak maa multolu, I ronga mo whaibehe, koe whamanatu kia te au. Pe whakane toa I puhire o mohe, pere ne whawhitai angina nau tolu ne mea, mo win ko toa pe me ai, ko hok to toa in ko toto e whakaf o, I ronga mo winu ia, ke whamanu mora e o mo ngā hianga hala, ke whai ko hok whamanatu. Amen.
Ko e whakahoko koe au e tāpui kina ai waine pea mo e mahiki ai e tau mawha o mohe ai e ki ko e sakalameni ti o wau tok tapu ai tui e karistia. Tau mafaina ui whamana tuia dia tua ma aloha whamai tāpua mai ai nā whiwhio whakamanu ia ki nawa a ko mea au wha sino mo e tātā hoka aloha Jesus Christ a koloa ki ai na tui ona whatu ia ki a whanua mo ka kai. Ko e o wau e sakalameni ti o mohe ai e ki. Kau on mai, katak mai. Ko e tatakia e tangata i Palestine e siasi, pai whikau the right honourable Dr. David Akolo Iahabea, pe foki ke skei taila yo i konfelinisi, ko e pai whikau alfeleti atiola. Hapai o e whilaulau, sakalameni ti o mohe ai e ki, ki he tahine princesi pule. Toe na hilo, sino tau e ngina whakui ko tau tolu. Whomai ai ane alofa, mawa ai mohi me whame mori ta mahanga. Tātau tau e ki. Toe na hilo. Toto tau e ki ko toto e whoka whawha e tau mohi mo tau tui ka teia. Alo whamai o toa. Kai e Princess Pule. Tama Princess Kalauni. Princess Kalauni. Alo whamai o whaitako kina. Kina o mono ia. Tui ko e sino ka tata. Kuna o iloi. Tāpua kina o tolo muna wai patukia. Christ Jesu o mau whamoi. Amen. Alo, mo whiatoa. Wape iatua e conference kakato. Mo mea mai ki taria e kovinani te mo tau o tua. Te tau hoko kono kakai, kake na whia ko tau o tua. O fau e tau kai mo inu, ai sino mo e tātaho tau eiki. Te whakamari e bea e Sakalameni i ngā tawhaki, mo tolu whakamari e mai ki moni. Mea mai bea o mawe mā, mo uai ne, kaka hiria, kake whoki ai to whaiha roto, e tau whaas wataha bea. Kena ngau tau whai e te pira eiki. Mea mai, receive the body of Christ and the blood. And when you're done, please return to your seat and continue to pray. Sino tau eiki. Whakui o tau tolu mo toe nau kai. Tau mawhai nau e lotu. Tau mono ia ku whaki o tua tau nasi ai. Tātau tau eiki. E ringo tau tolu. Toe nau inu. Pai e tui. Moi whapeta. Kau ni tahu lau mari kau semua dah ada. Pada yo, mumeat.
mai. Sino tau igi na whaku i kong tau tōru. Me mai, tō o kai. Ono tātaha na lilingu. Inu me ai. Sino tau igi ko Jesu Christ, ene whaku i ko koe. Whamoe o sino mora maari o au ke mo tangata. Toi nau kai. Teki ono tātaa, nei linko i ko koe. Mo toi na inu. Koni ono sino mono tātaa. Pai e he tau tui. Whamoe more tau ngahi ang hala. Tau hoko se mo tangata. Whaku i ko koe. Me mai. Teua e o tua kura. Ilonga ngā tolu tui pik tai kia te ia. Kino maua e mo ui me maula heo pik. Hako e ko teua e o tua whai maau. Pei lau na whai anu alo. Whaki e whunga kolosi ano sino me liling ono tata mutoe nau kai. Kai tui, kai e whakidai. O pepe ho tau o tua whai whi lau ia mahono kakai. Toi nau inu. Toto e whakafou. Na lingo i kong tau tōru. Malo ngu mea mai. Sino tau eiki. Kamao no tātā na whak. Na lingo i kong tau tōru. Nau kai. Sino tau eiki ka mano tata toe nau inu. Mea mai. Sino tau eiki na whaku i ko koe. Toi nau kai. Inuai. Inuai o i kai whiu. Tata ai o tau eiki. Toi nau kai. Sino tau eiki na whaku i ko koe. Toi nau inu. Wai e toi me whakidai. Sino tau eiki na whaku i ko koe. Mea mai. Kai ono sino bea ino no tata, mea tau e orita. Sino tau e ki na whaku e koe.
Mano tata. Toi nakai. Inu e vai ola. Malo. Sino e kine whaku i koe. Toi na kai. Inu i ono tata a. Te koni e o loto mo lau maari e kose mo i tangata. Kaptai e. Vai o la ena. Vai o e mo ui. Sino tau e kina whaku i koe. Toi na kai. Tau inas koto be mahalo mo ui. Opai e na whai o tua mahalo ka kai. Whaku no alo tope taha. Kia e kolosi. Koe ko tau ngahi a hala. Malo. Malo David. Ko fai tau kominane te me tau fifua ka wak mo tau o tua. Ko tau tari e whilau na ne whai o aloko Sisu Christ. E tau inase ai sino, pe mo tata au tau ingi. Tau ake tolonga ai tau whai kominane te. Tau ake tuuloa ai tau hoko koe kakai o ona. Ke hoko tau o tua, ko tau o tua. Ke tau lot. Eiki ko mau tamai whaiwani, ko mau tolu ko kau tamai o eiki. O mau kore ki awhi tau lala mai o tari mau whiralau whafta ini. E ko mea yenga ngātu e pekia o alo, o whaka mau ai ki mau tolu, mosias ko tau pia whamori more mau ngahi ang hala. Ma ngahi fua ko tau pia o ane mamahi. Pe mau tui ki hono tata a, te koe ni eiki. O mau tukuato ki mau tuloni kati koe. O mau lau maari e mo mau sino ki hoko koe whira lau tapu mo ui. O mau kore, ilonga ki mau tolu ku mau kau, sākala meni te boni. Ki mau fonu i ho keresi, mo tāpuak fuhewani. Kene o mau tata au ki ati a Fiona, mo i whira lau ta. Te koe fupunga anga hala. Ka ko mau kore atu. Ki ke mau e mau whadungiani. O e siwi ha mau tau. Ke whakamore mau hia i o Sisu Christ ko mau egi. Ai au forward wai ki awhi Fiona. Ki ta mai me ala me lau mare mauni oni. Ai whakapapa i a fuabe me tuk gloria. Bea behe ta mai maf. O lawi konga. Bea ta ngata. Amen. Mo mea ke tau whai e gloria. Tau lau whataha ai gloria.
Gloria to tua ilang kapon. Kau yang ngedino maman. Mau pengaruh, mau kuat, mau baik tinggi, mau baik kedap-kedap, kui berolahan, Yesus Kristus, ke arah kau bidang ketuk, ayat kedua, ayat yang kedua, ayat teman, ayat kedua, ayat yang halaman, Allah kemai semabdo, aku yang halaman, Allah kemai. Aku yang halaman kali maupun aku yang gedong tahu teman Allah kemai aku yang mahu ini aku yang kelas pada halaman mahu oke video tahu kebiak Gloria tua berteman Amen. Kami biolunga tahu faya haleluya lah.
api e te mai aro la mare mau ni o no ma wai pe ia ki mo tolu o ta ngata. Amen. Koe kakato ia ai polokalama o e puani o au loto hofia konferenisi tau te ao o e whangawaka o e seswe siriana tawatai na o tonga whakaloto fo'o sia te wholau ia kone tā kikina ai konferenisi koe ni whanonga i ke tau fo'o peange koe kamata o e polokalama ai whakanofo o e Palestini o e siasi kau maa sketari lahi o e konferenisi kau whakatahai i e whetaria ki pia mo e kakai tau tāpake alo ofa mai ai eiki. A o mai e ne whamole mole ki he mo uia e taha kotoa pe whawhetai o kei kāpui pe ki tau tolo e ofa ai otoa. Ma o whamalo atu ki a tek mo tolo kotoa pe na mo tokoni mai o mai ai ofa koeni au taki mai ki he tau leti o walfitu poine ni ma e whaima. Whamaloat ke tek mautol ko toa pe si ngahi hingoa koe ni ok tautou o ngona pe ia i ono whaitokonia e tau reti o whamaloat ke a Oksana Tatafu ki San Francisco ki Amerika whamaloat pe moi o whātu ki he whamili pe he ki a baby a mato chiuni a mori ki he ape ko peneri ki Paloato ki California whamaloat ke funga vei mumuni live stream ki Redwood City ki California, Amerika. Pehe ke pupunga lose o evangelio ki o kalani Nusila. Wate whamalo ke te vita mafria o fifita mo ke as fifita ki Nusila mo o. Mok motol ko to pe me Amerikas, Australia. Ngai whanua ke hito preanga. Kak motoko ni mai ke o ato hanga tonu. Ai whamafola o e poloto whawheiloaki. Ai o mai ai konferensi ki he tau e te ao o e whanonga mai. Tai whetu ko ai pe ai whamalo at ki a tek mautolu he loto honga ia mo oni. Pe ai whamalo ki a tama ao ngona i se ato tai tuipu loto ki sene Australia se asi tokai mananga. O whātu tama ao ngona i se ato tai tuipu loto. Malo si i tokoni mai ki he tau o reti o ke ia tāpe ki a tek mautolu ko tōpe kakai o e whanua. Pau ko mo iaiha mo ngahi kolo ko taritari. I ngahi whei ilo o e taritari e puha o e whuakawa. Whainga maari e leipe ke mo wheto tāki mai. Mo si mea i pe ki mautolu a e whunga. O ua wahi wao no pe ko e ngahi messenger ak nau tolu ko tōpe o ko whainga maari e pe ko pūre o e whale. Nā mo e toi ngā o e tau konferensi o kei whainga maari e kakat lelei peke mo popo mai o sponsor e tau letio o atu hanga tonu he ngalo ea pea pehe ke e tau pesi Facebook a Broadcom 87.5 Broadcasting. Ma o whatawanga pena e okle lei atu me he whale lotu whamanatu Centurio e lotu i Nukalofa ai hufio konferensi whakaloto fo o te au tau ke ngahe loto whare ko toa pe i tongani momorina foki. Mau tōna e whaifatongi atu mei he whale lotu Centuri whai tāko pita takafua. Tonga ngai e tau letio mai tau live streaming ko alipate kisi na ko Naomi monia takafua na tau whi au mai
Whamalo ata whoki a hei ki studio hoko at me ai toi ngā e tau ngā he polo kalama ki he pōni malo apita.